lesibili lisitshela ngamadoda amabili, uHofni loPhinehasi. Ngobani laba? Amadoda ethanda ukuthatha inyama engavuthwanga. Uyabona nxa kwakulemhlatshelo kwakumele inyama iqale ibhoyilwe, bona sebekhetha esebhoyiliwe, kodwa bona bathi hayi thina sifuna inyama engavuthwanga. Alikizwa bakhona amanye amadoda athanda inyama engavuthwanga. Amatitha abhizi esikolo nama-students yinyama engavuthwanga. Obosi babhizi labantu abakuwathathileyo emsebenzini yinyama engavuthwanga. Omalume ezindlini babhizi labazukulu yinyama engavuthwanga. O-anti babhizi labomafana abancane yinyama engavuthwanga. Abatshadileyo babhizi labantu abangatshadanga yinyama engavuthwanga. uHofni loPhinehasi amadoda ethanda inyama engaphekwanga, kodwa kule nkinga ngenyama engaphekwanga uzabulawa yisisu, isisu ache, ngoba kule unwanted pregnancy yisisu ache, kule STI yisisu ache, destroying ifuture yenyama engakavuthwa yisisu ache, kule unwanted marriage yisisu ache. Inyama engavuthwanga uzefa njengoHofni loPhinehasi 6 feet under. Siyakuthola ngelinye ilanga uJesu uthi zwana esi awubakhuzanga, ngakho-ke bayafa. Zwana mzalwane, siyakukhuza namuhla ungayithandi inyama engavuthwanga, ngoba ungayithanda njengoHofni loPhinehasi uzahamba 6 feet under. Laleli ilizwi lenkosi, ungayenzi njengoHofni loPhinehasi, indoda ezazithanda inyama engavuthwanga.